Ene. Depuis minelu ma ko ndu waɗɗa. Depuis minelu ma ko ndu waɗɗa. Ko ndu waɗuma. Depuis minelu ma hiɗa jooɗi ko ndu waɗuma. Immi yew. Immi. Anti. Waɗini gite maɗa yiri. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aredi. Aɗini on tire. Aredi. Ene tadi lamɗo ɓadi. Aredi. Ko honno wonna maƴande a bonna. Aredi. Ko hombo reedi ma? Ko hombo reedi ma? Aredi. Na mere komi jonnoma ɗi mirangi. Hiɗa tutta tum. A ala gollude ay fus. Aredi. Ko hombo reedi ma? May ka reedi ɗoma. Ko hombo reedi ma? Mimi ko hombo reedi ma? Ka ala hunduko mimi lancu ñiƴe ma ɗe. Ko hombo reedi ma? Ala hunduko? Honto. Ko hombo. Mimi ko hombo reedi ma? Kari sino. Sallallahu alaihi wasallam. Inda mi mayde. Inda Allah ƴettude lanɗo mi fondude e jamma wona la ñebsa. Ƴettu may ka reedi ɗo mam. May tan eddo Allah e balɗe ma. Ko ɗo. Kadi on. Ene. Abbalam biti abbalam. Lam jarama de. Jaram. Ono. Ko o reedi wona wo ko an reedi mo. Wo ko an reedi ko mo reedi ma. Ko an reedi mo. Accitama non abayo ngari. Accitama. Warati hande. To ngandi ni yota me ngandu no mariage ka. Miɗo andi ɗum ɗon ko hanno. Nanda fala mo jumbude ka. Hewtani boy hande. Are hewtali ka. Hewtani. Inta no ko bawo ni lango hewtali. Me hadde mi ni mo ka do wona ko parce que on hewtali ha ba sewti. Me dum do no ardino min tigi mi anda. Lewɗamo no. Ha mini mo me dum do no ardino min tigi mi anda ko. O newmane. Habbe tum biro minni. No ardino woni mi anda par accident do wajir. Needi ni newɗama ni ko non ardi. O needi kanko tigi ndi o neni landi ko nin o yaltiri hatta joni newmo ga ha on jalla Dum do habbe tum. newmo ane fami Habbe du yobe ndiro habbe. joni mi inni neɗɗa mimi ne aani mo newmo Do mi haba dépense ko me. honto min simi jaɓi dépense o hara mi jaɓu dépense o hara mi andi bonki kin foppo ko yanga Wata wonde makko. a wonda e makko na reedinimo a newdemo o ne'aki minni o hewtali jaka o hewti bandiyagal ngo eɓɓigal lani tottolaka ma ne'amal mo de baba ko salima newmo baba newmo ne'animo baba newmo ɗon na Ari ardo. An ala hakki ko anda wonde futte c'est vrai. Fiono. Ko ni rega nda ndero situation. An kadi tigi rande hina be hina. Nyamina ngundu ko an kan. Jono de way wondu goldo. Bay le bera di kelan ton ye wonda e do de. Silam fala non awa. Aw. Ngon ko ma wonda bay bera. Min wa taw nderi du nan. Min wa taw nderi du. Ala da way re di da wala wala ta be tekki mo wa taw nderi du. Afande ka ni situation do ni do andi déjà fa mi on a pré fi jombe do ni ka. Min na fi re du ni no programme. Parce que dans situation ko no fetiri min timi fa no ka. Famine min ko mariage fa no ko mbay dum no boni affaire o redo min mi tena ta fi mo ni. Awatare da way re di me awata. Afanga talangalde. Don de na go. Afanga talangalde. Hari haki juo da jodi da mi. nene on jeewa Ja. hakkunde ñi Allah nene ko yewtuno ɗen ko woni noon woni gonga min on joni mi anda sikka ka leydi mo woni sikka ka kammo O yahi. o reedi kan nene no to o reedi O tawta. o reedi nene o reedi Kondu mi wowlanno ma. wowlu ɗon kon Mi wowlaneno. Bareeru no gaɗa bomboli ko aray kandu wiya. Ko anduɗa wo ko anduɗa ko min ɓurma anda. Jiwɓe ɓen sutti worɓe ɓen sutti jiwɓe. Mi innuma ya accu ɓayoyi o falama jombede. Jonnuma worɓe ɓen wiɗa watta on jombetake. mi merci A hersal taw. nene kon to mi mari komi fonta hiitere yam mi fonde kawtal ɓe am An waɗi. So innimo faala worɓe Allah wallilantay na abbasi bobo faala. Na hari gasi. kono ko boobo min mi lawide ko Yo boobo awa tuma o heɓi bobo joni.
Are woni jam. Eyo, jonno nawreedi. Awa mi fanki o reedaani. O haɗi lam fonta golle quartier. Mi innima ko ɗum tonguno mariage précoce on. Kono fayɓe jaɓatta ɓe suttodiri mi yeetino mi wowlaneno e wiɗa o o reedi awa min lawide o anda fi worɓe awa gasi o reedi fi Allah o reedi o yersinilan o reedi nene o reedi ma o firti joni sa do e sayidu e dankotoɗo ko ɗon hersata ye min noon mi wawata wondude ɗon non non tami naniremi sa accitimo o yahi a pirdi o yaha joni o yiidoya goɗɗo on innamo hey bonnu reedu ndu o yaha bonnugol o ma ya pirdi addumo ka suudu o reeda ɗon o firto ɗon bimbi ñande o firti jonta baba bobo mbogo mum on hetta ɓiɗɗo ma sa naɓiri ngal ɗon awa sa naɓirali waɗi ko falɗa tuma mi wowlan ma o komi woni gore ma komin jalata min yeddata ayyay ayyay o ma punde ande mi ari mi wolani on ko ɗum waɗi lan andi ko ono won nene en jara ko ɗum simi yalani kono Aissatou kan o waɗi o innayno o waɗi ko waɗatama Yo Allah oke gorko moƴƴo iwra kanene maɗa la heɓi ande ko an tummi wawata sifanade nden wallahi andi law goɗɗo no innunoɗo ɗo faalalan jombogol yehi mi haalni mawɓe am ɓen ɓinnamo kalisina mi haalni mawɓe am ɓen ɓeni jamais waɗata joni noon min e on noon joni mi yiɗidiri ha giggol ngol foli men joni noon o reediniɗo keltidirɗa ɗon aɗum e ɗuma kore jam an tigiɗa andi giggol na an wattinami watta ko Allah wata ko giggol foli lan ha ɗum ɗo waɗi joni noon mawɓe am ɓen kadi acci sappo e ɗiɗi kadi ɓe raɗi kela mi yehi ko makko kore jam woni monejo komi woni ko yiide mi watama sifanade ñande womo Allah addi mo sansidira rewɓe anna sanɗo e silipuji ko toon hoɗuɗa ini ko toon mi woni on tomi wonata hay ƴetti ɗum koƴe wona ila bimbi hanki kiɗal min hectare koƴe andita noon kadi reedujo e faaleji mum gorejo am mi jiti ɗum kam sike ko ɗum wanni ni yawgol leppol fof no mettitilan e ɗiyande tum min kadi ñan abandiriyejo arno ka men indi joom bayla ko ɗon ɗo nde min andidira sa a yimo tum kono sike bay makko e baɓe ganno andidiri mais ɓe gati ɗon ha tawi marsata parce que min mbiro anno wonanila ɓe andi soɓe ɓe andi komi faalaka donc laataki ɗum ɗo gore jaw min e oɗa har mbiɗa yiɗidiri ha fiiti mi wonma tan joni noon andi komi faalaya walla fi Allah yetirima walla yewtuda e mawɓe haɗe dara ɓe acce wiya fi Allah wonde kamon ɗon fi Allah gore jaw yeejima andi ɗon ɗin baɓe ganno mari probléme de may mi dara somi jeegue e bureau an ɓen ɗon jaaɓi awa par ce que ɓen ɗon ɓe ronkata baɓe may dara probléme timo kadi jakani jam tun nala to baɓe mayi mbino ma ɓe jam l'école o meɗen jonti ay ɗo wacci yaka l'école ay mais sonde woyi ɗo jangude neɗɗon falam ɗum alande ɗuki yemtela yaltugol ngol noon o yaata nokku hande mi ala mbuɗi de ko fii kañƴeto ɗo ɗum noon jari mo marno fiancé goɗɗo goo mi fiancé noon ɓe aldi ɓe jurmindiray nder ɗum noon goo ko heɓini joni noon biro makko raɗike mo ka suuɗi ko junngo on ɗon o woni on ɗon nde alamo jonude ko ñaama fus mo waccitiri mo ni on ɗon inno ɗum moodi makko ka ko jongitira nde tan ɓay min fiancé on haɗa dewgal humama o woy oɗo inno ɗum mo faalamo jongude kono fus waɗaka kay defe inni
min mi yaasi Nene, Yeeyta. be mi sifano. Nemu ton. Be mi sifano. nene Nene. jeji on acce tum me yewtan fi anda On faami jon non gorko ngala mo jonnude ko ñaama fus mo wakkitiri mo noon e bimbi hakki gidara fus o ñaama. ko hono noon min mi wonani memo Fale on hokkon mo ko ñaama o On bo min? wona ɗo. sale haccowona ɗo enenene Fatima ka annduɗa ha hande a yilan jiiɓa ko tuuni ko jiiɓi kon